loi te ho anangai kit nu vo khat ve ni a Facebook nga Korea tia to kilo momongi tia kalim post na a comment hin bol chu mi som gum hin mi som gu walin cha mi nga ho hi kahin reply de comment chule zan na ka kila an lim ka post na ta chun a comment bol ho chun kahin reply de na ngai ven go lun hau ki nang bo ni he wan leng thai hla nang ba nga Korea ho to ikilol ipi ki sei ta de mi wang phachung nung pen ni hi nang nu hi o cha no umme thank you so pi nang in ta anin ti de chung ki pa wal je nge ni na chi ki le an gu hau ki kilo monge o ka ki pa e so pi kilo mo nei sa jin thum na bi vai phe suan ta na kilo mong ngi Korea tian jong kilo na sa mong vinte ma ho chi hla dingin ki pa e so pi nang jong ta nei ti ji in li na chi ki le di esai ham pathil sem khel la no nga na chule kai min thang so pi wa si chili ma wang na kilo mong nge ne khalo hon Korea te he ne ti te ne Korea te he na ti te du he kin zong na min kamu masanga chu Korean ho ka hin hi sa he ki pe nang zong te ani sei in so pi twa hi le dana kalim post pa thim la a chu ka hin comment bol ho mi thum kan reply de ho sai khong sai ki ti pa na hoi ta ve ka ki pe hoi nei sa je in so pi sei bem bai te tu kal zan ngenin kila o zana na hoi he uwa si o zang ngin na pi kilo de ham ki kilo hong kilo bang khong kilo ji thau nan te nei si hang sing lung se nu bo hoi ji thank you so pi hoi nei sa lei lung se jin ri chan chu hin chom sa them khat na kan reply in dang phat ong kamu hoi teng le bona kan reply de he comment eihin bol ho zo se chan chu hin te ki song comment in bol win lang nin bol hong chu phat khat le reply kin bol ki ding he na bon cha win ka viewers ho ka subscriber ho ka follower ho anaveta win chan chu he tu la dinga ka phat man